mwebalire irala. Olunaku lwa leero tujjajja mu protocol kuba ekoleibwa bulungi. Omulimo gwange mutono. Okusooka okubeebaza mwena mwena abali wano. Nsaba mwekubire ku mungalo mwebali kuidda. Ekyokubiri okwebaza abamyuka bange olw'emirimu emirungi gye mulikola mu Busoga muno emyaka 10 egibisse. Mwebale ino mwebalire irala. Ekyokusatu okwebaza abo abakoze emirimu emingi olwaleero. Tuna ndoza tuikiriza nti guno omukolo gubaire muki sebo muto wange Honorable Magogo. I am so proud to call you my young brother. I am so proud. Sente dange nditola mu kwogera na kumatiza bantu aye olwaleero ondaze nti onsingako. Webalire irala muto wange, webali kwenda Busoga. Ndidukira ngo oli kufuuka for president n'abakoba nti wemba muli kumunooma mwidda kumubona. Abasoga mubwoine. Webale ate webale butaswaza ife abasomera kwena miryango sebo. Webalire irala. Basebo ne banyabo Busoga ngetwalibwa Kyabazinga Galonado Pokuna ekuze. Mu myaka 10 tuiziza Busoga awalala. Ndikwenda okwebaza abalata bange okuva e Kaliro. Banange mwebale kuiza Busoga awalala. Mwebale ino. Mekatyo nandibere katuukiro wangeri ki nga timalayo masaza. Aye butincha kalolu chakale walubwoine. Banange mwebale. Thank you and thank you very much. Now, community sports. Baba Kyabazinga, webale kuikiriza. Webale kuikiriza Busoga okuba ni tiimu eyayo. Nga yaki ya Abasoga. Era omulimo gwange olwaleero gwakweta nandulira Obusoga abajja okukulira tiimu eno eya Busoga in the interim. Nga muto wange wakobye. Yabanduire aiti ni katuukiro wa Busoga. Nze ninze katuukiro wa Busoga. Mukole munkubire ku mbwala wenkolo. Sebo mwami Walubi ni tiimu yo mwemerere ku. Mwami Walubi ni tiimu yo mwemerere ku. Era muidde maiso wano babone ku. Oyali maiso twazananga naye mpira nga taguyiddi aye uya agulimu. CPA Naigaga Silvia. Yes. Owekitiibwa Mutesi Deborah. Atisa Patrick aliwo. Azirawo Yusuf Mukoka aliwo yi. Oyo natwala ne bana ife abasiraamu Busoga muno tinekyo muluuka. Yes. Then ni Mukyala Nyago ni vice chairman. Yena azirawo. Kantwale n'omukisa guno okubandulira ku abazaani abo abaidde okubaawo. Mwami Didi Muhammad iwotero okuba press ups dokube wano maiso ga Kyabazinga kolo wage press ups dokuba mu training ndi nakulema okuwaga maiso ga Kyabazinga. Didi Muhammad, Isaac Doha, Mwami Ayeko Charles oyo ni coach waife. Mwami Ayeko oba tobisobola Mwami Ayeko otabikola n'ofiira. Mwami Ndifuna Eric. Mwami Ndifuna Eric. Bana eyo ni tiimu ya Busoga United. Ndikwenda otwala omukisa guno. Ekalamu eriwa. Busoga United okuva n'olwaleero tiimu yaki ya Busoga. Oyitibwa Mukyabula oliwo? Oyitibwa Mukyabula oliwo? Sebo ndakwetaaga resolution y'olukiiko era ndakola presentation eyo eyingiza Busoga United nga community team ya Busoga. Kidaafuuka kiragiro mu Busoga nti lwotawagira tiimu eyo bw'oli kukosa Kyabazinga. Era bw'oli kosa ki ate tuyikirizaganya nti Obusoga twalina butusinga ki omuwatwa kulwa Kyabazinga lwa Busoga
ne omwami ali kuva mu tiimu aliwa mwami ani mwami Gulere wena ira wala abasoga bakulu n'ebintu bya sente bizibu sente daimu edibula naabo ayo lyagemedde embaga tidabula imwe tini mwe bakatuukira babusoga imwe mufukamira maiso ga baba baba wati obukulu mwazaana baba naabo abensayiningireku wanaamala obindirize andikirize ndage Busoga logo ya Busoga United MP yakanga eri ku signature yani ya baba Kyabazinga ndikwenda mwetegereze signature nze nguli yali yange nguli na signing era ku sente da Uganda IT yange so Fuvu wa maino gangwa ina baba Kyabazinga ninze mutabaniwo asidikivo kozi Uganda derulika leboyi Acidic on the beat. Nzere kampagira obusoga bwange kubanga yenviira era leka ndogera olusoga luno kubanga lwentegeera baba Kyabazinga waife wangalo obukedege bufe baba oli maino gangwa ina oli muti gwa mawa toninika bano obusoga bulaire bana abebifaananyi muliwa imwe mwabaki lwaki munteeka musemberero munkuba ebifaananyi okay T-shirt. Yeah. Baba ajja kusayiningira ku T-shirt eyo balina kugireeta mulabye kuba ndijja nayo imwe mutya katuukiro wa Busoga jigule njitwala iwe oli mwana wange muwe yabawe sente oyo yali kwebaza multi choice sebo muganda wange Muhammad mwebale okutuwa miliyoni 10 edde watuweereza bana oyo Musoga wa Bugembe oyo buli mupiira leguva ku multi choice mutegere nti mwana we wa Bugembe naliba kuba gol T-shirt yona girete nanange T-shirt yine signingibwa era njiwaireyo ni logo njiwaireyo ekibiri tusobola kutundira wali Kyabazinga ayi weva yasobola agigula mu kampoze basaba ne banyabo tulina ekisumuluzo kino bena tubikole biwe baba Kyabazinga nsaba That's enough. Baba webale ino webalire irala era lata omboneranga irala mpegano banange tuli kwenda birthday ya Kyabazinga ejjo okwiraku nga tukendeziza ku baana bakali mu Sunday school abalifunanga amabunda baba ekagumba nayagana y'abaana 40 ku bakazi 4 abali bali kuno iddagala ng'abaana 40 biro 14 nga bali mabunda mu baana abo baana 15 bali HIV positive mpegana abasaadha nife tufuuse eki empango abalenzi nife tufuuse eki empango baye batulekanga inuma mu byebintu ebyo aye nife bakaluzaala banange tutaswaza Kyabazinga yewaireyo okukulembera omulimu guno kitegeere imwe abakulu b'ebika banange buli wakikakyo wairira omwana omuto n'amuwa amabunda iwe ekikakyo kiba kikoze eki kiremereirwa tuli basaba abakulu b'ebika muteewe ekyo kyona kyona ekisoboka oba kumwira muntu kuba kibooko mutukube ki kibooko oba mutusiba miguwa mutusibe ki emiguwa abazaire mulekere okuweereza abaana mu matawuni ku ssaawa endala ey'obwire nali ekikagumba sebo ng'okuba amataalooti wabona abaana abato nga bali babiri Busoga ezira future
nga tuwonoona abaana betuzaala. Ate buti mukitegeere nti baba yeewaireyo ne ambassador mu nsi yonna yonna tiimu Uganda yonka bamulonze. Now tujja kuswaza baba mondiremu, munaswaza baba oba bbe, munasaza latta oba bbe. Tujje tukole ekyo ekisaaniire. Banange kambendeze Christmas enungi, kambendeze n'omwaka omulungi. Ndikwenda okwebaza abakulembeze baife kumula mu bukulembeze tubateemu ki ekitiibwa kidda kuyamba niife ababulimu okuvaamu obulungi amangu. Banange Kibumba abe niimwe mutambule bulungi nga muli kuyirayo. Banange wedi ulwendera ku muzindaalo mufuuka MC bwa mukwano gwaife musoga munaife ayenze ino obusoga buno eino tulida kikola nga tutyaime aye tusiriikirire ku twena okumala eddakiika ndala yonka nga tuyiddukira Professor Frank Nabuiso awuumwire olunaku olwaleero lata butusinze. Kansabe tuweeyo ku sekendi za 3 nga tuyiddukira mukwano gwaife MP waife Professor waife eyatandika Busoga University. Tumwiddukire olw'ebirungi byakoleere Busoga. Mwebale ino omwoyo gwe Kibumba agulamuze kisa. Lata kyabazinga tukwendeza